Oras ti radyo ti Radpas. Kentepen sa Anul 13 at dan mo pa minutos kalpasan ti oras nga alas 6. Ita malam ti Miyerkules pizza 11 ti mabilang iti bulan ti Marso taon 2026. Kasi ti segod papagayam nila. Magkadwa tayo ti Master Control ni Dennis Abelionar Kastamutin ti TV Side Tipen Channel 13 ni Jo Marie Abab. Umay mani nagpalay lang kinagampayag itilawang atang-atang sumanglad kita maraydayaw pagtengan nyo. Babaan si dahito ya programa na paulwan sa miwingayog kinandaniw ti Lucanja. At iagserbe winwagpay kara kayo. Manung Lito, Alcantara, iso ti sinada namang Kevin ken magpasangbay. Kada kita sinurat yu abanog ti dandaniw, ara kay palaunan ti mensahe, kada kita patigyo iti biyag. King kastamutin dagiti papagayam yung ayat at umartarabay ti daytoy a programa. Mabalin mo at ngayon ninyo, dagitat kuminyo ti live Facebook, ti DCTP Radio ti Radpas. Kita tingarod to muna, panglukata sunata, amay ruknoy karakay amin na pada-pada. Serbina na samit alangen-langen ta awan amok anak ka basulaken ka dita den na awan nagbasula ta inaramid kumet amin a pagragsaka ngeman subad mo, sinagtamlaeng to'y puso, di mo inilala, na puno nga ayat ko. Taring kanya, inka tinalikudan, martir a puso, na ikala. Anya pa'y ti ser-serbina na samit alangen-langen ta awan amok anak ka basulaken ka dita den na awan nagbasula waswas kan ni ayat nang
Aramid kumet amin a pagragsaka Ngemanyat insubad mo Sinakamlaeng to'y puso Di mo inilala Napud mo nga ayat ko Karin kaniya Inka tinalikudan Martir a puso Na ikala Anya pa'y ti serserbina Nasamit alangen-langen ta Awan ammo Anak ka basulak ken ka Dita den na Awan nagbasulak Dan sa 24 ka minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Yung sakbay na papagayam nga nagibasa, ti bunag tilandani kastamutan, dagiti komenyo ti live Facebook, ti kablawan tayo ngumunagi ti papagayam tayo, nga dari ta Western Pangasinan. Astamot ta probinsya ti La Union, Benguet Mountain Province, Abra Ilocos Norte, ken Ilocos Sur Kangrunan, iti sudad ti Candon, ngayan ti radyo ti Radpas. Kita atoyin dagiti branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki. Kasol installment, anya pa'y tururay nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo, ang makailwar ti motorsiklo yo, ti Royce Group Dom Philip Marketing Corporation. Manipod Kandom Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, kin Abra. Adda ti agur uray 1,000 pesos, kada ti makuyog na customer ang makailwar ti motorsiklo na. No dati sa Studio tumawag ti dayto yung cellphone number 0927-6952-099. Mino kumontak ti via messenger dito Alcantara. Mabalin mo ita bumisita kayo karagiti na dakama ta branch office ti Don Philip Marketing Corporation yung saan nyo liplipatan ng ibagatinagan dito Alcantara Sales Manager. Minoy bagayo nangagyo ti radyo ti Radpas karagiti madanunan nyo kakapintas kun naisum ababalasang to opisina ti Don Philip Marketing Corporation.
tapnoin sigida maalay yung mutlang ki 1,000 pesos no makairwarti ko sa mga motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, kiti requirements to valid ID ken may salang ako mikara. Nakapromote sa Suzuki Motor, pinababa a down payment. Don Philip Marketing Tagururay kada kayo. Dagiti mo't nakabayad rin ti motorsiklo da, yung kaya lang na kiti original RCR ti motorsiklo yo, sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Hasta mo talagsan pa nakaala, iti plaka ti motorsiklo da, manipod tawon 2017, agpababa 2014, yung kaya lang uniklem sa dya opisina, LTO District, Candon City. Itugot yung lang nagitay. Xerox copy to original ORCR ti motorsiklo yo, agraman valid ID. Napapagayam, naimbag ng oras kin malimyo, apapada-pada ita amalam. Kita tingarod ti pamalagip manipod master control. What's in store for the City of Love and Care, Candon City in 2026? February 20 to 22, MDS Candon City Chorale Festival. March 6 to 8, PBA All-Star Weekend. March, month-long celebration of the 25th anniversary of the cityhood of Candon City. April 5 to 11, Region 1 Athletic Meet. June, Asian Volleyball Champions Women's Nation Cup. September, Premier Volleyball League All-Star. October, Candon Arts and Music Fest. December, Feria de Candon. So what are you waiting for? Mark your calendars and let's go to Candon City. Isugamit nato yung programa na nag-request President Bongbong Marcos to aming na pamilya na mawawang ng financial assistance. So, napanunod ni Congresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na dinigilan ng program ng AKA. So, dati AKA ako sa kabarbaro ng programa ng DSWD and dito'y ako at dito'y sa bali na mabalik na makaawa ng financial assistance. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Kickoff Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City.
Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this Addan 20 maysa minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Ikunan Alfonso Rayray. Good evening, idol. Special greetings to my best friend, Ruby Kala dita Sinait, Barangay Duyayat. Kastamutin da Wilson, Tapat Biti, dita Sulot Edgar, Pineria dita Bali, San Juan. Dom Pigela, Diana Ken Briala, from all thanks and God bless. Ni Brenda Lopez Ariula, Laemba, Garabi, Kuya Lito. Kablawak man dagiti dingdingag, dito'y barakbak tagudin ni Ikit Isabel Ariula, Kuya. Wala kablawam, ni Ikit mo Isabel Ariula. Naimbag nga oras kin malimyo amin dita barakbak tagudin ni Lukosor. Kablawan tayo nga di pagayam Artemio Cabangcala, Constantino Lolormente, Renyo Cabangcala, Chito Barcheta, Kinilario Cabangcala, ti Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocosor. Astamot ng Rolando Gamuso in family, ti Bagar Candon City, ni Rogery Rodriguez in family, ti San Isidro, Candon City. Mablawan tayo mga Mr. and Mrs. Roy Jubilin Romero, Joanna Romero ni Jau Romero, ti 6-2 General Marcandas, Rubio Galimuyo de Locosor. Hasta mutin karapagayam, ang Lilocuya ti Lantag Santa Cruz ti Locosor, Agnes Obrero ti Talubban kay Locosor, Linda Ontar Elsie Ontar, Tariwas Bani Pangasinan. Hasta mutin karapagayam, Anita Labayog, Ginwandas, Monsi Garciaga, ti Barangay, Bigbiga, Sudipon, La Union. Kablawan tayo mo na Alex Manaog in family, ti Sapang Galimuyo de Locosor, ni Pastorano in family, ti Rubio Galimuyo de Locosor, kay ni Rebecca Dagsi in family, ti Kalungbuyan Galimuyo de Locosor. Kastam kablawan tayo ni Melba Rosario, Imelda Valdez, Barangay Patpata, Sikin, Candon City. Kastam ting Camille Gasatan, ti Barangay Paypayad, Candon City, ni Bilma Gani Galot, Gabwat, in family, ti Paryok First, Candon City, Edna Galon in family, ti Paryok Sikin, Candon City, kini Daniel, Galcon, ti Kalawan, Candon City. Kablawan tayo mo ni Edna Tolentino, ti Silag Santa Maria, Ilocosora, ni Linda Inorelia, ti Arnab Salcido, Ilocosora, ni Princess Ulburo, ti Caburaw, Santiago, Ilocosora, ti Castamo, ti Venus Monte, Tubilan, ti Lazardad, Benguet. Kablawan tayo mo ni Vilma Sulibon in family, John Sulibon in family, ti Barangay Mabilig, Sigay, Ilocosora. Castamo, ti Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista in family, Nipi Bautista in family, ti Barangay Barrientos, Luna, La Union. Hasta kin Jericho Lucero, ti Quirino Tagudin, Ilocosor, Kinimina Isladi, Kararampang, Balawan, La Union. Kablawan tayo mo sa pagayam, Norme Batingan, Mian Batingan, Rio Batingan, ti Barangay de Guzman, Mabini, Pangasinan, hasta ti Merlin Uma in family, ti Samang Norte, Bulinaw, Pangasinan. Kablawan tayo pa ni Duna Abungan, ni si Miurbos, Jamay Kamaymay, Rosel Largo, Aslitumbaga, kini Maricel Abungan, ti Barangay Kulayo, Bani, Pangasinan.
Itadting nga rin tumunada na yung intay basa nga nagkapo kin Ellen Calledo Hermano Kilona Quirino Isabela. Unday to kadasa di pagilyan ti Damam Saudi Arabia. Ti Daniw na Paulwan na Keltay Aragsak. Kaslak kanayon ngagmatuon daytoy panakawaw ko iti dungom diakon mayaskaw dagiti sakak tapno sibsibak liday amariknak matdaa kasumsumgat ti gundaway iti nagtungudan ti tarigagay tanasaktan tinapaay anamnama sipo di madayo ka rito'y din na napaksyaton day dirayaw kingarakgak ng marimbangaw nagarin ti sentro ni dungaw namnama saanin na lumungaw asyak kadaksanggasak amang kutkutim kadagitilwak agan anos mang bagbagkat ti sinangal mo apadipak Suraita ti Daniw na Paulwan na Keltay Aragsak nga nagapo kin Ellen Calledo Hermano Kilona Quirino Isabela. Namday to'y katadda sa Jeff Pagilyan ti Damam Saudi Arabia. Pablawan ti ni Ramirez ayan makaraig. Naimbag ng oras aprabuy-buy na ti live Facebook ti DCTV Radio Tiradpas. Kita tingarod ti may sa sunata may pakuyog ti Daniw ni Pagayam Ellen Calledo Hermano. Anyan na ragragsa, aniya na nagganas, anyan na nagpintas, biyag ko iti abiyag, paglalunuad ka, biyag ko dito'y tenak, tuwing kagaladot sa muyen ko'y kaungga. Dakman may liwliwa, idamot at inagsarat, idi idaton mo, kaniyak ka ayat, agalunukin ko'y riknak, ket ak na nervyosa, aglaluno ikamam, biyag ko dito'y imam. Aniyan na nagsampi, biyag ko alagipin, lagiti paten, aglaludo amatata, biyag ko dakinereng, ulod ko ngay nakarakupen, ay nagsamitan ti abiyagin. Anyan na nagragsak, aniya na nagganas, anya na nagpintas, biyag ko iti agbyag, aglalunuad ka, biyag ko dito'y denak, muin kagaladot sa muyen ko'y kaungga. Dakman may liwliwag, idamot at inagsara, idi daton mo, kaniyak ka ayat, agalunukin ko'y riknak, ket ak nervyosa, aglaluno ikamam, biyag ko dayto'y imam. Aniyan na nagsampi, biyag ko alagipin, lagiti paten,
Aglaludo amatata, ako tagpinereng. Ulot ko ngay nakarakupen, ay nagsamitin ti agbiage. Anya na nagsamit, ako alagipin, nagiti paten. Aglaludo amatata, ako tagpinereng. Ulot ko ngay nakarakupen, ay nagsamitin ti agbiage. Ulot ko ngay nakarakupen, ay nagsamitin ti agbiage. Malagsakan na datoy tata, makakadwak dagitoy agtutubo na datoy tata. So, duwa nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat I think there are 95 grantees. Isuda ti makaala ti 25,000. And that's a new scholarship program nga
new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program iso dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Dapat 20 minutos. Kasangwanan ti oras nga alas 7. Ikablawan ti nga ro di batot lasigan dawasin ni Jaime Francia, Romel Francia, Jefferson ni Norelia, Romy Norelia, Luis Garnad, Mr. Mrs.
Plyford Isling Ganad, ti Concepcion Gregorio del Pilar Ilocosoran. Astamutin karapagayam, Ruelio de la Cruz and family, Titinan Santa Maria Ilocosora, na Arnold Doeling and family, Tidasay Narbacan Ilocosora. Astam kay Espiritu Salvadoran family, si Cabarwan Santa Maria Ilocosora, ken Florencio Soliva, and family Tapato San Esteban Ilocosora. Pablawan tayo mo ti Glembiras and family, si Bangbang Burgos Ilocosora, ni Alci Ansita and family, si Banglayan Narbacan Ilocosora, Anthony Doeling and family, Sabur Narbacan Ilocosora, Kinisani Calderon Montero, and family Kinarayan Narbacan Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Daniel Abalos, Rolando Abalos, Rinaldo Villaros, Lorenzo Sebain, Ilangqua San Emilio Ilocosora. Kingastamo ting Kerbe Villaros, kay Matubi San Emilio Ilocosora. Ablawan tayo pa ila Mr. and Mrs. Edwin Eleanor Quaresma Alcantara and family, Tinalasin Santiago Ilocosora. Kastamo tablawan tayo pa ni Pagayam, Renato Tingorden, Brenda Tabor, Brenda Rivera, Tortiga Baknutan La Union. Astamutin kay Mansell Sibiliano Takadina, Tinamrangan Kabugaw Ilocosora, ni Glory Bayeng Ibia, ti Santa Maria Ilocosora. Astamutin Rita Puro ti Kabugaw Ilocosora, Wendy Lurita ti Magsingal Ilocosora, Edgar Marquez ti Bukayabra, Abi Kitasol ni Joshua Kitasol, ti Kawayan Ilocosora. Astamutin karapagayam, Lorde Poselero, Marlita Gamata, Tilintik Banayuyo Ilocosora. Astamutin Robert Badilla, Randy Badilla, ti Barangay Legazpi, Galimuyod Ilocosora. Ablawan tayo mo ti Nestor Sumawi, Jose Galindo, Edwin Tolentino, ti Dinaratan Salcido Ilocosora. Astapay kini Elvis Ulanyo, Joy Ulanyo ti San Pedro, Candon City. Pablawan tayo mo na pagayam, Thierry Alcantara and family, Marilyn Pitarque and family, de Alcantara and family, Los Alcantara and family, Ismael El Gaboy and family, Miss and Miss Ruben Norma Valdez and family, ti Barangay Waigdaya, Candon City. Astamutin karapagayam, Perlita Mika Ironilla, Edita Manzano, ti Barangay Kaliwaki, Salcido, Ilocosora. Astamutin pagayam, Lito Turalba and family, Leo Turalba and family, ti Barangay Kalumbaya, Galimuyod, Ilocosora. And Divina Rosendo and family, ti Kalimugtong, Galimuyod, Ilocosora. Kablawan tayo mo niya Ana, Asim ti Butubot, Balawan, La Union, ni Sally Baging ti Talimpugo, Balawan, La Union, ni Marta Sabado, Cassandra Antonio Cruz, ti Ginaburan, Balawan, La Union. Astamutin karapagayam, Lorna Bumaksa ti Poblacion, Villaviso sa Abra, Carmila Bilandre ti Biliganabra, Annalina Asuncion ti Bangadabra, ni Lorena Divina ti Babalasiwan, Santa Maria Ilocosor, Kinimian, Brasiros ti Pakang Santa Maria Ilocosora. Ablawan tayo mo na pagayam, Wilson Calindas, Ma Pilipinas di Gary Gallardo, Crisanta Villacarta, Mili Gambon, Mr. and Mrs. Nanding Pili Galutin family, ti Barangay Bagani Gabora, Candon City. Kita tingar tinani yung intay basa, nga naggapo kinailim berso sa kabab, ti Pantay Tamurong Kawayan ni Ilocosora. Nung dahito'y katagdamot sa Japagilian ti Bulog na Itali. Ti Dani una na Paulwan, iti Baot ti Ilew. Apros ni Gagara, amang kulding ti Bagit.
Isim mo timang balbaliw, to'y panagumbik. Maguyugoy ito'y pusok, magruknoy kinka. Kiti kinasudim, agpitik tiiliw kinsigka. Ikan kantak dagiti ayog, ang makaliwliwa. Arararaw arumswa, karag itinagmanto na amo a mata. Apaltuarin ti pamatag, adi may piksa. Tapno may punpun, nga isum rumkwas da. Namnama tumtumpaw iti tao. May yalon agindayon arik na iti sinaw. Di panagayat ko kinka dinto mataw-taw. Iparik nagtukin ka adinto agawaw. No agtibnoken tiliw kinsigka. Pagsangwan tanto ti dirut ti ayat. Paglinangin tanto aglante papuso ta. Sa guday ni ayat, samitin tanto adwa. Suray ta ti daniw na paulwan iti baot ti lewa. Managapo kin pagayam, ailen birso sa kabab, ti bulog na itali. Nung dahil ito tagapantay tamurong kawayan ni Lukusoran. Kita tingarod ti Maysa Sonata, amay pakuyog ti daniw na.
ket siyak tiyag may maysa. Si papan ni Nida ti abay jay tawa. Nuat ta lumabas salsalud suden pa ngem tiyan mo biyan ko. Ti damet ibaga. Nusatut kumusay ket siyak tay sumina. Dawaten ubiyak ko sumangpet kanto kuma. Tao may mundo kita pinagpanagan di inay ayat mo na ikainulilang nusatut kumusay ket siyak tay sumina. Dawate ubiyak ko sumangpet kanto kuma. Tao may mundo kita pinagpanagan di inay ayat mo nan kainulila. Ti panang erogi kada gitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inup nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga mamo nga bababae kas kada lalaki ket pinaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Nagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Ada ti kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsoro umay dalata ket may soro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid. Dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat namin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya. Ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita ditoy dragon kaskada bilit mabalin mo dagitoy belt bags dagitoy backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagitoy nga pataudin. Ay katuwa na po no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison tinumutoy biyang ta danunan dagitoy no adag kasapulan. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, tapat balance diet. Pinggang Pinoy manamit, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan, kalusugan ay unahin at
Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it niyan para sa healthy Pilipinas. At dapat 2 minutos, kasangwanan ti oras ng alas 7. Hello sir, pronunciation ti Bologna ket Bologna. Nagkapuray takin Ruben Magalyaw Channel. Ay Bologna kano, di Bologna. Wenla. Ikablawan tinga roda pagayam, Fatima Valdez, Evin Valdez, Merly Valdez, Ruel Kamat, Ricardo Sabado, Tico Roy Santol La Union. Kastamo tingin Albert Rapada, Opring Rigepo, Mr. Mrs. Bolyon Organaban in family, ti Barangay Patpatasi, in Candon City. Kablawan tayo mga ti Warlita Pascua Cortez, ti Kalangkwasan, Salcido, Ilocosoro, ni John Rogodo, ti Bugbuga, Santa Cruz, Ilocosoro, Marisa Rubia, ti Kalitong Borgos, Ilocosoro. Pastamutin kinapakayam, Darwin Pantalion, Tigapang Pilarabra, Alexander Pantalion, Gato Dries, Duquipa Luba Abra, Kinamadeline Monses, Titamak Villavisosa Abra. Abrawan tayo mo ito pagayam, Melchor Dunya, Paulino Dunya, Erwin Dunya, Joseph Burita, ti Barangay Boter Santa Maria, Ilocosoro. Astam Kinseria Tobia, Charlo Taglusolo, Solebar Kodjama, Tin Family, Timakawayan, Borgos, Ilocosoro. Kablawan tayo mo na Mr. Mrs. Frederick Marcel Combas and Family, Pilimar Combas, Pelisel Bilino Combas, Candida Combas, de Barangay, Gayaman Luba, Abra. Astam Kinebi Nicanor, Eduardo Nicanor de Patara, Agno Pangasinan. Kene Lailani Rivera, de Barangay Barlo Millsite, Mabini Pangasinan. Mablawan tayo mo na Mr. Mrs. Danilo Losi Galyeso and family, Mr. Miss Dennis Wilma Alcaide and family, Mr. Miss Raymond Doliente and family, Dominator Alcantara Jr. and family, Meliniego and family, Teofilo Balvin and family, Leito Balvin, Berilio Balvin and family, Dennis Aguilar Bobit Aguilara, Benedicto Kodjamat Jr. and family, Kene Ruben Kodjamat and family, ti Barangay Langigan Sikin, Candon City. Pastamo ti kablawan tayo ni Susan Galutan, ti Barangay Bagani, Campo, Candon City, ni Nina Jose ti Katirman, Candon City, ni Eric Saldua ti Kamaraw, Narbacan, Ilocosora, ni Larry Akisay, Tambulugan, Narbacan, Ilocosora. Kablawan tayo mo ating Victor Abaya, ti Kamanggan, Santa Cruz, Ilocosora, ni Dayan Cortado, ti Kalawan, Candon City, Ria Palya, ti Lubong, Santa Lucia, Ilocosora. Pastamutin Krapagayam, Mr. Mrs. Bini Violeta Alcantara and family, ti Ansar San Esteban, Ilocosora, ti Nijin Alinmina, ti Kabkaburaw, Burgos, Ilocosora. Kablawan tayo mo na pagayam, Angel Sabon Seleksyon and family, si Kabarwan San Emilio, Ilocosora, ni Marie Valdez, ti Patak, Burgos, Ilocosora, Astang Kendinis Madriaga, ti Bango Dabra, Agosto Mico Alurina, ti Suyo, Ilocosora, ti Angel Arsina, ti Abur, Narbacan, Ilocosora. Astang kablawan tayo pa na pagayam, Mr. Mrs. Joffrey Lisa Gambito and family,
Arling Galon in family ti Barangay Waigdaya, Candon City. Ikastamutin kada Mr. and Mrs. Dear Myla Garnasigawa in family ti Katerman, Candon City. Kablawan tayo mo ni Angki Malano, ni Bangar La Union, ni Lilia Dagno ti Kasilagan, Banayuyo, Lucosora, ni Sally Kodjama ti Santa Cruz, si Lucosora. Astamot kablawan tayo pa ni Leni Ramirez, ti Madarang Salcido, Lucosora, ni Rila Marca ti Marin Salcido, Lucosora, ni Marcial Bravo ti San Tiburcio Salcido, Lucosora. Astamot kablawan tayo pa ni Mercy Gabora, Ira Crisanto, Rexon Kines, Manuela Kines ti Barangay San Nicolas, Candon City. Kablawan tayo mo rin pagayam, Lorante Grabay ti Santo Tomas, Candon City, ni Lia Gawat di Silgawat, Lawrence Gawat ti Barangay Katerman, Candon City. Astamutin kada Mr. and Mrs. Abraham Mabalos and family, Mr. and Mrs. Rodrigo Mariano and family, Mr. and Mrs. Renyo Antolin and family, Mr. Ronio Abalos and family, Mrs. Edna Escobar and family, and Mr. and Mrs. Abraham Abalos Jr. and family, sa Barangay Sabangan, Pinggan, Burgos, Silocosora. Kablawan tayo mo ni Ben de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruiz, ti Barangay Pinipin, Santa Cruz, Silocosora. Hasta kay Rene Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal, ti Barangay Lasod, Santa Cruz, Silocosora. Kini Brenda Lopez Ariula, ti Barangay Barakbak, Tagudin, Silocosora. Kablawan tayo mo ni Josie Valdez, Ligaya Balvin, Claudine Baruga, Dani Del Rosario, ni Miriam Corbeto, Jun Balocana, kini Sansan Sumakiab, kini kasi amin na kakadwada, ni Claudine Nestora, ti Barangay Bilbilay, Galimuyod, Ilocosora. Hasta mo tin kini Matiri sa Gaboy, Dan Albert Langa, ni Lucila Elgamo, Busang Reclusado, ti Barangay Rubio, Galimuyo, Dilocosor. Kablawan tayo mga ni Retired Master Sergeant Arturo Passion, Cura Passion, Kaki Passion, ni Cicelen, ikastamo tingin Barangay Captain Mr. and Miss Ruben Mamaklay, ni Barangay San Roque, Santiago, Ilocosor. Hasta kin Cesar Gakutan, Yulita Gakutan, yung Gakutan family, San Nicolas, Candon City. Kablawan tayo pa ni Beth Alcantara Domino, ni Lisa Cortez por de Lisa Reyes, Beatriz Basilan, Melody Dapiawin, kini Clarita Domingo, Tisecho Balansay, Kabugaw, Suyo, Ilocosora. Hasta kin Willie Romero, Tilaglawan, Santo Domingo, Ilocosora. Mr. and Miss Berelia Fidelina Domingo and family, Mr. and Mrs. Benamin Brenda Rante and family, kini Mr. and Mrs. Elio Marquez Domingo and family, ni Barangay Nalbo, Santa Maria, Ilocosara. Kastamot ken Jobilin Gawat Salon, Adelina Bugasto, ni Barangay Darapilap, Candon City, ni Filomeno Gakusan, Isberga Gakusan, ni Barangay Danar, Santiago, Ilocosara. Astaw ken Edwin Asoren Disquera, ni Bangod Abra, ni Tesmena, ni Kaburaw, Burgos, Ilocosara. Hasta pa ken Joper Bilaso, Jeppe Dangkikan ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosara. Kita tuy pa nga ron ti pamalagip Manipod, Master Control. Po si Jane Vallejo and I'm
graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University. And first and foremost, gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000, one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester, we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars, so yearly year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the tulong dunong, to be part of tulong dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. What's in store for the City of Love and Care, Candon City in 2026? February 20 to 22, MDS Candon City Chorale Festival. March 6 to 8, PBA All-Star Weekend. March, month-long celebration of the 25th anniversary of the cityhood of Candon City. April 5 to 11, Region 1 Athletic Meet. June, Asian Volleyball Champions Women's Nation Cup. September, Premier Volleyball League All-Star. October, Candon Arts and Music Fest. December, Feria de Candon. So what are you waiting for? Mark your calendars and let's go to Candon City. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kaba. Agdan sa 10 minutos, kalpasan ti oras ng alas 7. Kitunan ni Johnny Gawat. Good evening, Idol. Great Command, Jerry kin Mariano Gawat, kita katirman kin Narayan Bantay, naman nariman sungrod pugon da. Thanks, Idol. Nagkapur sa kin Johnny Gawat. Kita tuyin dagiti brandy da motorsiklo, Honda, Yamaha, kin Suzuki. Kasol installment, anya pa iturayin nyo gagayem. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makairwar ti motorsiklo yo ti Royce Group Dom Philip Marketing Corporation. Manipod Candon Branch, Bantay, Narbacan, Santo Domingo, Ilocos Ken, Abra. At dati agur uray 1,000 pesos, kada dati makuyog na customer ang makaiwarte motorsiklo na. No dati sa Lodsudio tumawag, tiday to yung cellphone number 0927-6952-099. Wino kumontak ti Via Messenger dito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo karagiti na nakama ta branch office ni Don Philip Marketing Corporation yung saan nyo liblipatan ng ibagatinagan dito Alcantara Sales Manager.
Pinoy bagayo ng ugyo ti radyo ti ratpas. Karagiti madanunan nyo kakapintas kinaisim ababalasang to opisina tinong Philip Marketing Corporation. Tapnoy ti kasta kit may tig nga sigida di 1,000 pesos no makailuwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, the requirements to valid ID ken may salang nga komikar. Nakapromo ti Suzuki Moto tinababa a down payment. Down Philip Marketing Tagururay kada kayo. Nagitay mo at nakabayan ti motorsiklo na ingkay alanin kitol sila luwar CR ti motorsiklo yo to opisina ti Don Philip Marketing Corporation Kandun Branch, Kandun City. Kastamot ka nagiti saan pa'y nakaala iti plaka ti motorsiklo na manipot taon 2017 agpababaing kayalanan piniklim sa di opisina ti LTO District, Kandun City. Ito got yung lang nagitay Xerox copy to original luwar CR ti motorsiklo yo agraman valid ID. Agyaman idol, God bless. Nagkapur sa akin, Johnny Gawat. Ikablawan tayong ruda pagayam, Babi Gorospi, Nilaria Baba, ti Pidpid Santa Cruz, Ilocosora, ni Marc Anthony Gracioito, ti Barangay Villarica, Candon City, ni Dexter Gallita Duga, ti Paok, Norte Santa Lucia, Ilocosora. Kastamot kang Bernardita, Libaton, ti Bugnay, Candon City, ni Janice Miragunton, Natsika, ti Patara, Villa Hermosa, Santa Cruz, Ilocosara. Kastamot kang Karapagayam, Cesar Balios and family, Vivencio Inigo Senior and family, Ryan Balios and family, ti Barangay Langigan, Sikin, Candon City. Kablawan tayo mo ni Henry Navarrete, Neria Navarrete, Jonathan Navarrete, Ginalyn Navarrete, Elijah Amores, Gerardo Cantor, Maria Canton, Lorenzo Cantor, Landino Abungan, kini Marisa Abungan, ti Barangay Kulayo, Bani, Pangasinan. Kastamot kablawan tayo Rapagayam, April Abilio, Mary Joy Abilio, Rodrigo Abilio, Milanio Robang, Elsie Robang, ti Barangay Amgid, Candon City. Kablawan tayo para pagayam, Rolly Gabaldon Laperte, Pinaminandaya, ti Barangay Baringkukurong, Suyo, Ilocosora. Kastam kin Richard Chan, ti Ursalan, Suyo, Ilocosora. Kablawan tayo mo ti Barangay Captain Pedro Uban, Barangay Kagawad, Alfredo Baclaying and Doris Ramirez, ti Barangay Mabilig, Sigay, Ilocosora. Kastamot kin Milani Kabamban Marcian, Delvin Ganadin, di Barangay Tangke, San Fernando City, La Union. Kablawan tayo mo si Barangay Captain Joselito Magpali, Ricardo Sibayan, Frankel Mirocho, Pilo Bagoyo, Narciso Abasa, Nestor Maer, kini Johnny Pecua, ti Barangay Bangar Lisbon, Regio, Bangar, La Union. Hasta pa kablawan tayo mo na pagayam, Barangay Kagawad Mario Baret, Barangay Terusirang Elena Abanto, Barangay Secretary Leche Guerrero, Barangay Captain Ricardo Bilog, Barangay Nagribkan, Santa Lucia, Ilocosara. Hasta mo tingin Amor Salibo, Lorenzo Lawagi, Ulieta Lawagi, Ronnie Alcantara, Barangay Barakbak, Tagudin, Galimuyod, Ilocosara. Hasta mo tin Jobilito Bustamante, Renyo Bustamante, Prudencio Bustamante, ti Barangay Patpata, Balawan, La Union. Kablawan tayo mo at niya Ariel Lopre, Mariel Lopre, Yolanda Lopre, Roel Lopre, Manilin Ison, Lady Claire Ison, Nilia Ison, and Daniel Orbol sa Barangay Katuday, Bulinaw, Pangasinan. Kita tingor ti Daniel, hintay basa ka nagkapo kilpagayam, Yolindis Nura Bay sa Matias, ti Tagatsor Claveria, Cagayan. Ti Daniel na Paulwan,
nalipatak gayaman. Dapadapag tuy pusok, no dapay bara mariknak. Tunggal sumpag nilagip, iti daytoy aparmata. Hinirasas ti angin, ngawanin darang na. Dinto nagsubli, til ayab pamatig ko kinkwana. Nalipatak gayamun sudi tagayat. Nailibayan to'y pusok, amang uray tinabayag. Jak napuputan, abim matugayamun tiriknak. Naitanam pa yun, lagi-lagip ak kop-kopi-kopap. Awan mamay nilagip, tusam timay kulap. Awanin serbit, sa miwing niring na itipait. Apay kumanga ukradak, pay dagitit pinanid. Nuti tunggal binato, pait timay maldit. Si kikidser nga rakupag, agdama kasasad. Kit bukudak nga bulun, baro nga rapak. Kit kakibin ko, kaniniwan, tunggal panagbanawag. Nairunok-nok, akasawan daydayat. Dakto pagbabawian, sa isot kay karyak. Bayat, panang talaytay ko, iti daytoy abiyag. Suday ta ti Daniw, nalipatak gayaman. Managapo kini Julindis Nora bay sa Matias, itagat-sur Claveria, Cagayan. Kita tingarod ti may sa sunata may pakuyog ti Daniw na.
Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. Adda pa iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. Adda pa iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Kukua kanimat matunan Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Sharon nila unay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganuat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito yung Salcedo. Basta kanya yung tagtaapok at for calamity victims recently at the earthquake ng Great Typhoon na in my three distrito tayo ito nagadugan ng Belgian si Balbalayda, di daduman sa akin masapol daw umalis si Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute tatak ko para dagiti kalaki victims. So, Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Whoa! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Nagado nga kakao, fruits. Ngam maperper dita awa mo tagaramid. Ito tanti naramid ko, nagpaaramid at sa dambak ito hindi nga aramid nga may isa. Una nga nagyay tablayan, habang nagpaparamid at adalit mo at yay, pampamayan na. Ay awanti, dati ko pa organic share, awanti. Dan 20 minutos, alpasan ti oras ng alas 7. Kablawan tayo nga roda pagayam, Dionisio Dacanay, Clarita Ragos, ti Barangay Kalaotit, Baknutan, La Union. Hasta mo ito nga pagayam,
Sofia Tabuyo kini Miriam Lagrana. Kablawan ti naimbag nga oras kin kanituday ti dayto inginda panagbubuya ti live Facebook ti DCT ti radyo ti Radpas. Babaen ti programa sa mimingayo kinandani ti Lucanja. Pastaw kablawan ti na Mr. Renato Mirna Pasco ti Ortega Bagnotan La Union ni Barangay Captain Alfredo Cawis, Barangay Kagawa Gigi Coeco, Jope Cadorna ni Minda Palo, John Byron ni Direlio Ambabag, ti Barangay Banukal Lidlidda Ilocosar. Astang Kinsila Mi Romero, Salvador Romero ni Fidelina Romero, ti San Miguel Burgos Ilocosar. Kablawan tayo mga ni Glory Gayaw, Emily Tumupia, Anabel Tamayo, Marilyn Antolin, Herminia Ramos, ti Kalitong Burgos Ilocosar. Kasta mo ito nakablawan tayo ti Asinyan Rondalia Group, Askara Pagayam Alejandro Culas Banwa, Carreño Dimas Willie Martin, Vergara Ginatang ni Rick K. Bagdayan, ti Barangay Kalumsing San Emilio Ilocosar. Kasta mo ti Barangay Captain Edencio Banwa, Barangay Kagawad, Arcadio Gumelio, ex-Captain Roberto Balben, ti Barangay Sipsibo San Emilio Ilocosar. Pablaw kayo nagkapo, kay Pagayam Alejandro Banwa, kay Kalumsing San Emilio Ilocosar. Astang kinadila Rivera, ti Green Valley, Baguio City, ni Randy Saplor, ti Salapasap, Kabugaw Ilocosar. Astang kin Juan Ramirez Ortega, Geno Garcia Ortega, ni Jolie Navarro, George Ramirez, ti San Fernando City, La Union. Kablawan tayo mo ni Greg Lawagan, Manuel Kidaog, na Ana Kidaog, si Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosar. Ni Ben Saludo, Abit Saludo, Nixon Dakwase, Domingo Manzano, si Barangay Amaraw, Santa Cruz, Ilocosar. Kablawan tayo mga ni Rogelio Ortiz, Ronaldin Ortiz, Donaldin Ortiz, ni Gardinia Ortiz, Dorinho Ortiz, Kinironami, Ortiz Tilagsabaran, Sor Balawan, La Union. Kablawan tayo mga ni Roslyn Yanga, Lizel Ramos, ni Sita Gaja Valdez, ni Arias, ni Yolanda Rosario, ni Barangay Patpata Sikin, Candon City. Kastamutin kin Barangay Kagawad, Alberto Gamis, Barangay Kagawad, Jukar Paraillo, Barangay Secretary Nelson Manalo, Kastamutin dagiti Barangay Tanod, Ken BHW BNS, ni Barangay Villarica, Candon City. Pablawan tayo mga ni Maricar Murao Garcia, Carmelita Murao, Nelson Murao, Bobby Murao, Kastamutin ti Villanueva Family, Contawi Family, Muswila Family, ti Barangay Paratong 3, Bangar, La Union. Kablawan tayo mo da Mr. and Mrs. Arnel Quaresma and family, Mr. and Miss Maribel Serrano and family, Mr. and Miss Gerald Quaresma and family, Mr. Alan Limon and family, Mr. and Mrs. Alexander Limon Sr. and family, Castautin Jojo Toledo and family, kin Punong Barangay, Nerino Calip and family, kin amin na Barangay Observe Ulo Norte, Santiago, Ilocosar. Pablaw dahil itong nagkapo kin Barangay Kagawad, Wawi Limon, Ulo Norte, Santiago, Ilocosar. Pablaw tayo mo ti Badwa Family, kin Garcia Family, ti Lumaba, kin Wapaya, Bila Bisosa, Abra. Pablaw dahil ito Gumintong Family, ti Barangay na Matikan, Santa Lucia, Ilocosar. Hasta mo ito yung Albert Cacho Almasan,
ni Pilar Abra, ni Raymond Caducio, Tambulugan, Narbacan, Ilocosora, Ablawan tayo mo ni Apil Gabislan, Nandaya, Abilina Racumos, Magday, RJ Abilan, ti Barangay Bitong, Galimuyod, Ilocosora. Hasta mo tingin Eric Paulo, ti Pawa, Bigan City, ni Lester, ti Laplapag, Villa de Sosa, Abra. Hasta mo tingin Kablawan tayo pa pagayam, Jan Oscar Orpilla, Janice Orpilla, Dante Orpilla, Crisanto Gabayan in Family, Nanaya Gabayan, ti Barangay Salvador Second, Candon City. Kita tuy pangarap ti pamalagip manipod master control. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Sama-sama kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang iisang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho at hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas.
isugamin nato yung programa ng request President Bongbong Marcos to aming pamilya na mawawang ng financial assistance. So, napanunod, ipapresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na inibigat na program ng AKAP. So, natin AKAP ako sa kabalo ng programa ng SWD at dito ako at dapat 20 minutos kasangwanan ti oras ng alas 8. Kitunan ni Miriam Lagrana. Good PM, sir. Pasya out man dagitay. Manariman di tagay nakin manariman mutla ti dingegda terapinta sa programa. Thank you, sir. From Ambalayat with love, thanks, sir. Nagkapulit akin Miriam Lagrana. Ipagamta, 50-50 lang, kitagay-tagay, kani bumara ta pilit-pilit. Ikablawan tayo ni Eli Boy Lovindino, Emily Lovindino, Melchor Lovindino, Angel Lovindino, Irwalio Ligaspi, si Barangay Kilong Dalawa, Lilom, Milocosora. Hasta mo itong kinagusto, Ligaspi, Juanito Alcantara, Italyawin, Tagudin, Ilocosora. Kablawan tayo mga ni Rick Rivera, Michael Catabay, Domingo Carolino, Bonifacio Pilong Divina Jr., Ray Bain, Edwin Sullivan, Don Philip Marketing Corporation, Alaminos City, Pangasinan. Basta mo ito nakablawan tayo na Mr. and Mrs. Marshall Mila Olvinado in family, Mr. and Mrs. De Gloria Olvinado in family, Mr. and Mrs. Eleonora Castro in family, Basta mo kin Johnny Olvinado, Guillermo Olvinado, ni Catalino Olvinado, Fred Olvinado, Roger Olvinado, Tini Olvinado, Pedro Orpiano, Rodi Biay, Lobi Castro, Lobina Castro, in amin na pamilya Olvinado, Orpiano Olvinado, di Barangay Patpata, Balawan, La Union. Mablawan tayo mga Mr. and Mrs. Nicole Bete del Mundo in family, si Payumpon Mamburao, Occidental, Mindoro, Mr. and Miss Nelson Martes Alcantara in family, si San Vicente, Santa Cruz, Occidental, Mindoro. Hasta mo ito nga Mr. and Mrs. Rolando Helen Alcantara in family, Conrado Alcantara in family, Juning Alcantara Bandalis in family, si Secho Boro Tayaman, Mamburao, Occidental, Mindoro. Hasta mo ito nga ginapagayam, Nini Alcantara Belwan in family, Rosie Castro Alegre in family, di Barangay Lakak, Santa Cruz, Occidental, Mindoro. Kita tingarudan ti Maudi as Sunata, amay luknoy karakay amin na pada-pada.
At dapat sa 10 minutos, kasangwanan 2 oras ng alas 8 ng tayo panagpakada. Ikablawan tayo ron ni T.C. Ragunton, inaimbag nga oras kin kanituna, iti dahito yung na panagbuibuya, ti live Facebook, ti DCTV, Radio Tiradpas Babaen, ti programa sa Miwingayog, ken Dandani, Tilukanja. Ikablawan tayo ron Armando Muñoz, Roger Sibayan, Domingo Lopez, Rodolfo Pablo Dante Sibayan, Rodel Coloma, Rodrigo Macanas, Hermenio Miren, ken Fernando Pablo, ti Barangay Losong Norte, Bangar, La Union. Pastamutin Karapagayam, Delia Kidangin, Teo Kidangin, Ricardo Calagues, Roselyn Calagues, Ronaldin Dongpain, Ialin Benito, ti Barangay Sariwan, Salcedo, Ilocos. Kastapay Karapagayam, Macario Abaya, Jose Abaya, Warlito Abaya, Jomar Abaya, Clarissa Abaya, Serel Abaya, Kinimi Abaya, ti Barangay Tisitio Pantara, Villa Hermosa, Santa Cruz, Ilocos. Kitatuyin na kiti branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki. Kaso installment, anya pa ito rin nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makailwarte motorsiklo yun, ti Royce Group, Dom Philip Marketing Corporation, Manipod, Candom Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos, Ken Abra. At dati agur uray 1,000 pesos, kada dati makuyog na customer makairwarte motor na. No at dati sa Studio tumawag ti dayto yung cellphone number 0927-6952-0999. Wino kumontak ti via messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo, karagitin na Dakama sa branch office, Tirong Philip Marketing Corporation, kung saan nyo liplipatan ng baga, tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, Winoy Bagayo, Nangagyo, Tiradyo, Tiradpas, karagitin madanunan nyo kakapintas, kinaisim mababalasang to opisina Tirong Philip Marketing Corporation. Tapnuin sige na maalay yung mutlang ti 1,000 pesos no makailwarte customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, kiti requirements to valid ID, ken may salang ako may kara. Nakapromo ti Suzuki, tinababa a down payment. Down Philip Marketing Tagur Oray, kara kayo. Dagitemot nakabaylan ti motorsiklo da, yung kayalanin na kitulad sila luar CR ti motoryo, sa opisina ti Ron Philip Marketing Corporation, Candom Branch, Candon City. Astamot kalagitsaan pa nakaala, iti plaka ti motorsiklo da, Manipod taon 2017, nagpababa 2014, yung kayalanin mo ni-claim sa opisina ti LTO District, Candon City. Ito ko tiyo na kitay. Xerox copy to original war CRT motorsiklo yu agraman valid ID. Kablawan tayo mga ni Reno Cobos Tamante. Alawin papagayam nila. Agsipod tribos manin yung oras na ito ya programa sa Miwingayo Kinandani Tilukanja. Kitinton manin malum na bigat. Padaanan yung tumanin, ti sasangbay sa maray dayaw wapagtegan nyo. Alarod papagayam nila, ibatinin tinaimbag nga oras kin rabigo amin, apada-pada. Itinagan ti Master Control, ni Dennis Abilionara, astamutun ti TV Side Tipin Channel 13, ni Jo Marie Abab. Ken to'y pagayam yun, Manong Lito Alcantara, dito'y I love you, babayo.
Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas.